Ngilana for the lady of a red dress. Ngilana for lasisi wayigqoka irokwe eli-red. Indlela akhala ngayo nendlela wabanjwa ngayo ngiya-understand ke ukuthi why bembamba, but abayi-2 lasisi ngeke aphinda recover eningathi wayesemsebenzini. Lasisi ngeke aphinda abe right. Hey, psychologist ezolapha lasisi ngomphi umfundisi ozoya kwezo umtshela ukuthi uNkulunkulu ukhona. Guys, ngiyababona baba bekhala, ngiyababona labantwana abashona, but lasisi wayigqoka irokwe eli-red. Akushonanga nje anybody, but isikhalo lasisi ngeke aphinda recover. That lady will never recover. Futhi mangikhuluma ngo-recover ngazi ukuthi ngikhuluma ngani, because ukushona kwabantwana sisikazi esipermanent. Lasisi uyabona ukuthi wayesemsebenzini uzama ukubanjwa and wa-end up collapse. Lasisi ngeke aphinda recover manje. Guys, ibhlungu lanto angazi ukuthi labazali bo recover kanjani, but asikisini. Mina ngine-Jubilee 1 elingunsika yenze wonke umzali wacabanga ukuthi makunohamba lo wami ekuphela kwakhe. Ibhlungu lanto uwishela ivini isitha sakho. Ibhlungu lanto wonke umuntu uvela acabanga ukuthi makunothwa lento yenzeke la kimi ewazi wasiphatha kabu 2026 kuvulwa. Ibhlungu lanto labantwana, and angazi ukuthi nathi singenwe yini the way sesithanda ukushuta ngakhona. Labantwana balimele, labantwana ukushona kwabashona ecash nje kanjalo. Labantu angeke and lanto awishela even isitha sakho, awishela even your best enemy ukuthi angahlelwa ilando. But I so wish kubo bonke abazali aba involved nabantwana baba involved asikisini naloku kuzodlula. It's gonna take time, but naloku kuzodlula. Sanibonani.